Es una decisión económica, donde cada uno, de acuerdo a su responsabilidad, porque es clase media la que está afectada, presidente, ya no son obreros, gente que no piensa, 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 ya no son obreros, gente que no piensa. Es una decisión económica, donde cada uno, de acuerdo a su responsabilidad, porque es clase media la que está afectada, presidente, ya no son obreros, gente que no piensa, 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 ya no son obreros, gente que no piensa. Es una decisión económica, donde cada uno, de acuerdo a su responsabilidad, porque es clase media la que está afectada, presidente, ya no son obreros, gente que no piensa, ya no son obreros, gente que no piensa, ya no son obreros, gente que no piensa. Imaynallam kachkankichik llaqta masiyaykuna yapamanta qamkunawan rikurirqamuni una imataña mana qhawachikuspalla rimamuchkarqani kunanqa yapamanta kay qhichwa simichanchikpi rimanakuyta qallarkurikusunchik imanasqataq mana kay rikchaq willakuykunatapas qhichwa simichikpiqa rimachuanchu willakuchuanchu qhichwa simipipas sumaqtam rimanakunchik miskitam rimanakunchik qamkunaqa chaytaqa yachankichikña chaynaqa kay yachasqanchik hinapas kay Perú suyunchikpi yapa ima chay llutan ruraykuna chay millay ruraykunaqa rikurikamuchkanki tiyanmanta chay llaqta ñakachiqkuna wichiyta qallaykuchankuña manachu kay llaqta churasqan runata chay llank'asqanmanta wischurqurqaku kayqa suwa nispa kayqa llaqtatan wakchayachichkan kayqa llaqtatan muchuy pachaman apanqa nispa manachu qurqurqurqaku kunanqa chay qurquqkunam chay qurquchiqkunam sapallanku wichiyta qallaykuchkanku kay runapa rimasqanta uyarikuychik apamantawan churaykusaq kay runapa Es una decisión económica, donde cada uno, de acuerdo a su responsabilidad, porque es clase media la que está afectada, presidente. Ya no... José Luna, suteuq runa, llaqtanchikmanta millayta rimasqa. Payqa nisqa kay llaqta runakunaqa, kay llank'aq runakunaqa manam hamutanchu. Paykunaqa manam hamutanchu. Paykunaqa rurayllapaqmi paykunaqa kamachikunallapaqmi manam paykunaqa hamutanchu chaynatam kay runa hawasqa chaymi maymanta kasqanta kay runata qatiparqani llakikuyninchikpaq kay qhariqa kasqa Huancavelica llaqtamanta Huancavelica llaqtapi paharisqa payqa chay urqukunapa chawpinpi Chile llaqtapi uywakunawan kuska wiñaspa kunan kay runa masinta chayna chiqniyman churaykusqa paypa umanpiqa llank'aq runakunaqa manas umachanchu manas hamutanchu manas rimayta yachanchu paypa umanpiqa chay llaqta masinchikkuna chay llank'aq masinchikkunaqa uywa hina llamkanallanpaqsi chaynatam kay qhari rimaykunllapatawan uyarikuychik kay qharipa rimasqanta hinaspa
Es una decisión económica, donde cada uno, de acuerdo a su responsabilidad, porque es clase media la que está afectada, presidente, ya no son obreros, gente que no piensa, 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 ya no son obreros, gente que no piensa. Es una decisión económica. Paykunaqa llankaqkunaqa manam hamutayta yachanchu, llankaqkunaqa manam umachayta yachankuchu, manam rimayta yachankuchu nispan kayqa niwachkanchik riki. Kayna umayuq runakunam kay Perú suyupa huñunakunan wasipi llankachkanku. Unayñam kay llaqtapa sutinpi chay Perú suyupa huñunakunan wasipi winariyasqa usturiyasqa. Manam kay watallachu. Payqa yaykusqa kay ima watapiraqta kay yaykusqa chay Perú suyupa huñunakunan wasiman yaykusqa iskay waranqa hukniyuq watapiraq. Chay iskay waranqa hukniyuq watamanta kunankama hayka qullqitata huñukuykun. Hayka qullqitata taqikuykun. Pitaq kay runata chay Perú suyupa huñunakunan wasiman churarqa. Manachu chay llankaq runakuna, manachu llaqta runa, chaychu kay ninmanraq chay llankaqkunaqa manam hamutayta yachankuchu, machayta yachankuchu, llaqtaq manam manam hamutanankupaqchu. Ñuqanchikmi hamutanchikqa, llaqtaqa manam hamutanchu. Llaqtaqa kamachinallapaqmi, llaqtaqa ruranallapaqmi, llamkanallapaqmi. Chaytam kay niwachkanchik. Maymantam kay kasqa? Huancavelica llaqtamanta. Llaqta masinchikmi kasqa kay runa. Imaynapitaq chay llaqtakunamanta hamuchkaspan kay Lima llaqtaman chayraqamuspan sunqunkuta tikrarqachin. Imanasqataq mana chay wakcha runa hinachu llampu sunqullawan llamkanku. Llaqtanta mana qhipachaspa, llaqtanta mana saruchaspa. Imaynapitaq chayna kanku. Kunan qhawaykusunchik huk qhali masinchiktawan. Paypas Huancavelikamanta kasqa penqayninchikpaq. Imanispataq, imayna sunquwantaq kaykunamanta allinta rimachwan. Chay llaqtanchikta sasachakuyman apaptinku. Kay qhalipas kaynatam kay qhawaykusunchik, pimantataq rimayta qhalliyaykuchkani. Kay payqa imam sutin kay runachapa Wilson Soto. Maymantataq kay runa. Kay runaqa Huancavelikamanta. May ayllumantataq hamuchkan kay wawqinchik Wilson wawqin nimanchu kay runata. Manam wawqiqa kanmanchu. Kay runaqa hamuchkan chay Leqlispampamanta. Leqlispampaqa chay Rosario ayllu ukupim tarikun. Rosario kachkan Aqupampa suyuchapi. Aqupampaqa kachkan Huancavelica suyu ukupi. Qhawan? Maymantataq hamuchkan uchuy llaqtachamanta. Uchuy aylluchamanta. Payqa yachanmi ima yarqay kasqanta. Payqa yachanmi chiri kasqanta, rupay kasqanta, qasa kasqanta. Yachanmi payqa. Chaypin wiñarqa. Hinaspapas kay Limaman hamurquspaqa chay zapatukuna pichaywanmi qallaykurqa llankayta. Payqa llaqta runam. Payqa riqsinmi imayna wakcha runa llakakusqantaqa. Kunanqa chay Perú suyupa huñunakunan wasiman chayraquspaqa qullqita chaskikuykuspanqa, qullqita huñuyta qallaykuspanqa imaynanpitaq chay sunqun tikrakuykunman. Imaynanpitaq uman tikrakuykunman. Imaynanpitaq payqa wakcha ayllumanta hamuchkaspa, llaqta ayllumanta hamuchkaspa chay apukunapa allqun hina rikurirqunman. Kay runaqa manam llaqtatachu amachan. Kay runaqa apukunatam qimi, apukunatam yanapan, apukunapa llantuman churapurkuspan payqa paykunapaq allin kaqninta riman hinaspa
llaqtawan chiqnichikuyta qallakurqan. Kay runa, kay Pedro Castillo, chay llankayninmanta Jorge karanpaqpas anchata yanapapuraq. Chayta uyariqanchikmi. Imayna chay huñunakuykunapi rimasqanta, llutankunata rimaspa. Pikunam imaraykutaq chaynata rimarqa. Qhawachkankichik kay rikchanapi. Chayta qhawaykuspaykichikqa qamkunaqa niwaqchikmi imaraykutaq kay maqtaqa kayna llutan rimaykunataqa rimachik nispa. Riqsinkichikmi chay Rosa Barbaranta rik. Kay runaqa qhawaypaykunawan kuskachakuykusqa hinaspa paykunapa nisqanta paypas riman. Paykunapa munasqanta paypas maskan. Apukunapa nisqanta, apukunapa kamachisqanta pay riman. Imanataq kay runaq munan kay kuchata yanapaspa. Imaraykutaq payqa chayman churakuymun, imanasqata paykunataqa chay rikchaq runakunataqa qhimipayan. Mana ya allinchu chayqa. Chayqa ñuqanchikpas chayna kachkanchik. Rimaylla rimanchik, hinaspa rurayninchikpiqa llaqtata qhipachanchik. Rurayninchikpiqa kawsakuyninchikpiqa llaqtanchikta pinqakunchik. Pinqakuchwanchu, tayta mamaymanta pinqakuymanchu. Imaynanpitaq chayna sunqunchik tikarakun. Qhaway llaqnismanpamanta lluqsirqamun, Rosario llaqtachamanta lluqsirqamun, Huanca Willkamanta Limaman chayarqamun. Zapatukunata pichastin kawsakurqa chaypi llamkaqta mikunanpaq. Hinaspa chayna kachkaspachu apukunapaq makinman churakuykuspa apukunapaq llamkanman llaqtanta qhipachaykuspa qhawaykunkichik kay kay Wilsonmanta rimasqankuta. Qamkunaqa chaytaqa uyaykunkichik hinaspa qamkunapas willanakunkichik. Uyarikusunchik ya. Payqa chay Acción Popular kuniki payqa qhipikuykus chay kunaman willakuykum. Hinaspa chay Acción Popularman willakuykuspaqa riki payqa chay Juliopa umallisqanpa munasqantam rimayta qallaykurqa. Chay llakikuypaq kay qhari imaynaya tukunqa. Kunan kay qhariqa wichqachikunqa punin. Ñam mana kay qhawaychik. Kayta uyarikuchik chayta llaqtanmanmi chayasqariki kay huqa punchawkunalla iskay kimsa huqa punchawlla llaqtaman Rosarioman risqa. Hinaspa chay kuyakuyninkunata apastin risqariki. Chay llaqta musyakurqun, chay llaqtaman kutisqamun, hinaspa wichurqunku, qarqurqunku. Allquta hinam suwa allquta hinam qarqurqunku chay llaqtanman. Qhawachaykunchik. Vas a enterrar a toda la juventud, Wilson. La has cagado en toda la juventud. Toda tu familia le has cagado. No te da vergüenza que el pueblo te repugne. Qhaway paykunaqa suyachkanku, riqsimunanta. Suyachkanku, piñasqa llaqtasayarikun. Musyakurqun riki chaypi kasqanta hinaspa pinqayman churawankiku. Llutanta chay dinachata yanapaspayki qhipayasqapayki chay riqsinchikmi chay carropi chay ukupiyan kachka. Hinaspa chay kachakukuna chayta qhawtin riki paykunaqa mana imatapas rurayta atinchu. Asun wichuyta wichurqunkuyan. Paykunaqa ninku riki ñuqaykuqa kuyakuyniyuqmi kaniku. Chayna kachkaptinqa imaynanpita qamqa chay Y la única que va a pagar pato todo son los 40 congresistas a más y esta señora que está con la soga al cuello. Te aseguro, hermano, en los primeros días de enero sale la orden de captura para 20 o 40 congresistas. Ya están embarados. El día de ayer el señor Wilson Soto
se fue a Huancavelica, a Cobamba, no recuerdo bien de dónde, este es un distrito, ¿cómo se llama el distrito? Es Huancavelica, Cobamba en la provincia, no sé de qué parte es el distrito. Llegó con regalos llegó. Es gente humilde, hermano. ¿Saben qué es esa gente? Nosotros tenemos dignidad, llévate tu basura, y lo han botado. ¿Se acuerdan? No lo hubiesen votado, lo hubiesen agarrado, culuncho, lo hubiesen dejado en la cumbre, ahí donde hay nevada, ahí. Ese es un miserable ladrón. Ese señor Wilson Soto está entre los 20 que van a ser enmarrocados y metidos en una cárcel. Hoy vas a tu pueblo, ¿para qué? Piensa que tu pueblo no sabe. O sea que tú estás igual, ¿cómo se llama el señor José Luna Gálvez? José Luna Gálvez, ese que tiene su universidad en chiqueros, en cloacas, en rellenos sanitarios, dijo hace una semana atrás, el pueblo peruano y el obrero no piensan, ¿lo dijo o no? Así dijo. El pueblo y el obrero no piensan en el Perú, nosotros tenemos que pensar por él. Grasoso imbécil. ¿Ah? Estos hombres, y Wilson Soto está en esa camarilla de delincuentes. Este Wilson Soto es uno de los complotadores, es uno de los conspiradores para que desestabilice el gobierno de Pedro Castillo Terrones. Qué triste debe ser, hermano. Llegas a tu pueblo, de tu viejo, de tu vieja, de tus ancestros, de tus abuelos, con un montón de regalos. Pero como esa gente ha tomado conciencia, se ha dado cuenta que es un delincuente, entonces la gente reacciona y te bota de tu propia tierra. Qué triste, hermano, ¿no? Qué triste, qué triste. Así es, señores. Y todo esto, como ahorita ya no van a su acto de representación, ya no van. Chaynata Birmapay Kwanchi Chayhari, Patin Tipiñas Japay, Payman Awankawil Kamanta Kachaspa, Kawai Son Junta Raurachi, Imanas Kayutan Runakuna Pakuchan. Penjakui Pahmi, Wankawilka Yasta Yuhkaspaha, Kai Iskan Runamantaha, Yumpaitam, Penjakuchon. Paikunam Wankawilka alguien runakunata pinjay manchura. Chay José Luna Gálvez, chay yamka runakunaja upa runakunan paykunaj manum hamutanchonej runawan kay Wilson Soto. Chay José Lunaja ya macho yaspa kaspa gariki patente imaymana mañayoq runaña. Yaki koyaj kay Wilson Soto. Payja maqtallaraj. Chay maqtallaraj kachkaspa hawi chayna hachichakuymun yaykuyku. Chayqa manam allinchu. Llakikuypaqmi llaqta masiyaykuna aswan kikillankum riki waskata kunkaman churapaykunku, kikillankum sipikuchkanku aylunkunapa ñakakuyninpaq. Llaqtaqa manacha llakikunqachu. Imanasqa ñuqanchikqa llakikuchun. Hina kay rikchaq runakunaqa chinkaylaq llakikuchunku. Hina kay rikchaq suwa runakunaqa chiqnikuq runakunaqa sipikuchunku. Hina ya watantinpas chaykikana wasipi wichqarayasqa akachunku. Manam llaqtaqa nirqachu riki kay yutankunatam runanki nispaq. Paykunam huchayuq chay llumpay qullqi uyturuq kaspanku. Kay wata kay killa haykatataq kay Wilsoncha chaskikuykurqa. Haykatataq chay Luna Gálvez qullqita chaskikuykurqa. Suqta, chunka, waranja, solista. Qam haykatataq killan huñunki. Hayka solistataq killan chaskikunki. Waranjata, iskay waranjata, kimsa waranjata, pichqa waranjata. Hina yakachun qanchis chunka waranja. Qam llank'aspayki, ñakakuspayki, ñawiykita tutayachisπayki, makiykita kallachisπayki, rupaywan humpistin, chiriwan katkatastin. Kaykunaq ima ruwasqamanta, chay Perú sutaq runakunan wasipi tiyasqanmanta, llutankuna rurasqamanta, llaqta ñakachisqamanta, chaymantam chay
chay suqta chunka waranjata chaskikuykunku kay killalla. Chay qhari nisqanpi hinapas kaykunam wichqachikuyta qallakuykunqa. Manam pay iskay kimsallachu, manam iskay chunkallachu. Nisqankupi hinaqa yaqa tawa chunka, suqta chunka chay huñunakuna wasipi rimaqkuna wichqasqa kanqaku. Y chayna kan. Chaymanta rimapayta munarqaykichik llaqta masillaykuna kay qhichwa simichanchikpi uyarinaykichikpaq ama yaqunqasunchu kay qhichwa simichanchiktaqa. Qhichwa simichanchikpiña rimanakuyta qallakuykunanchik. Maypiña kaspapas, peonña kaspapas kallpawan mana mancharispa, mana katkataspa kay Castilla simi hinata kay qhichwa simichiktapas rimananchik. ¿Allinchu? Chaynaqa ñuqawanqa huk kutikamallakanqa y chayapaqallin chaykuna yapamanta rikurikamunman. Huk punchakamanta.